pinili thota balijan khan basti along aron repen kedo to phan katharle Karbi Employees Association za tumpen semi ke denga jamek mission pen kapachun pon Anima Krupi hempen barju non puanta amethanga hem chilidam dela Kardom pini Karbi pramta berta long penili thare sarnok lahan se non bertang ton pen arjik tha Kedam tang surihini rain kore sianingkan mati jong ni phai ing koyarni Lahorijan block thom dudu colonial aron repen ke do to phan tharli erapit pinile thota balijan khan basti along aron re ke do to phan tharli panthulo Lahorijan block thom dudu colonial tharli et pen balijan khan basti along aron repen ke do to phan katharle ahut aron repen ke do atum ajaha katum Guwahati High Court along lam hoi paledamsi stay order cheban deto Laso jok phan proxy ke bansi katharle asa claim unchoto Labang so habar along kedo atum raikom sai ke atum phan arlong nang pang jersey khotkati police stations osi phan amahang along arlong ruklok Laso si ajaha ka pherang ke atum phan ta arlong keru dulu Laso fit raikom sai ke atum tears gas apsi aron repen ke do atum phan tungphundo Katharle ke do antami prabjin pen tharle patang pothuji pusi land and revenue kelang em Amar Singh tisu pen nang pachini lapen Karbenglong Thomas Council along asiam Dr Tuliram Ronghang tami Karbenglong arlo aron re pen ke do atom phan anke plung energy puajok Katharle asa chunche tike psychic claim intonte pusi ningje pon আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমি অলরেডি 144 ধারা ইয়াতে লাগু করা হয়েছে যোৱাকালিৰ পৰা 144 ধাৰা লাগু কৰা হৈছে আৰু যেহেতু ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা ক্লিয়াৰ আমাক উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে হাইকোৰ্টৰ যিমানবোৰ অৰ্ডাৰ আছে সেই অৰ্ডাৰবোৰৰ ডাক নম্বৰবোৰৰ যিমানবোৰ ঘৰ আছে সেইটো গোটেইবোৰ এক্সামপশন হ'ব এই ঘৰকিটা ভাঙা নহ'ব গতিকে একদম স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে হাইকোৰ্টৰ যোনটো অৰ্ডাৰ সেইটো আমি মানি চলিম কিন্তু আপোনালোকে 144 ধাৰা যেহেতু লাগু কৰি থকা হৈছে সেই লাগু কৰি থকা সত্ত্বেও আপোনালোকে যোনটো 144 ধাৰা যোনটো নিয়ম নীতি সেইটো গোটেইবোৰ আপোনালোকে ভংগ কৰা দেখা গৈছে ইয়াতে আৰু সেকেন্ড কথা হল আপোনালোকে যেহেতু আমি গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েল আমি গভৰ্নমেন্টৰ এটা ফাংশনাৰী লগতে হাইকোৰ্টৰ হাইকোৰ্টটো আমি ফলো কৰিবই লাগিব হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আৰু গভৰ্নমেন্টৰ যিমানখিনি অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ভায়োলেট কৰি আছে গতিকে আপোনালোকক আমি আইনগতভাৱে আপোনালোকক আইনৰ এগেইনষ্টত আমি বুক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত আমি পেনাল্টি ইম্পোজ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকক আগতীয়াকে অৱগত কৰা হৈছে যে আপোনালোকে যেহেতু 144 ধাৰা লাগু হৈ আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েল বিলাকক আপোনালোকে অবষ্ট্ৰাকশন ক্ৰিয়েট কৰি আছে গতিকে আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত আমি একচন লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বাধ্য হৈ যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি জনোৱা হল যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো খালি কৰি দিয়ক আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক আমি আইন হাইকোৰ্টৰ যোনটো অৰ্ডাৰ আছে নিৰ্দেশ আছে সেইটোৱে আমি ফলো কৰিম সৰজমিনত আমি কোনো ধৰণৰ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ভায়োলেট কৰিব কাৰণে ইয়াতে আহা নাই গতিকে আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আমাৰ দৰকাৰ আছে আৰু আপোনালোকে যদি সেই গোটেইবোৰ কথা কোৱাৰ সত্ত্বেও যদি আপোনালোকে আইনটো হাতত ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি আইনগতভাৱে আপোনালোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিব কাৰণে তীব্ৰ ব্যৱস্থা কৰিম আমি গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ আপোনালোকে ৰাস্তাটো খালি কৰি দিয়ক আমাক সহায় কৰক হাইকোৰ্টৰ যোনটো নিৰ্দেশ আছে অৰ্ডাৰ আছে সেইটো আমি ফলো আপ কৰিম Karbi Employees Association Stiripiame Asahem Lurulang Solong Arkoni Pai Tongkebarni Surihini Rain Kora Hini Pen Surihini Rain Kora ke Thomani Kana Parman Seme ke Deng Mate O taking a jamek Missen Pen Kepaman Pona Berta Kat News Samlo Berta Dangle Karbi Employee Association Stiripiame Amina Asahem Lurulang Solong Surihini Rain Kora Hini Pen Surihini Rain Kora ke Thom Aninkana Parman Apan O taking Mate Seme ke Dengamai Kapedupon Ningkan hinia farman arpu kimi kacipekpon lake mepu hakim rongpi dun mepi dipali ingjapi dun mepu paniram hanse kongchunbang dilip rongpi rapchunbang joysing teron dorsing be rapchunbang pi karan hanse pi sahem chunbang kangbura hanse dihin rimbang biren teron pache thangchunbang atum singing ti
Sangpi Bina Krupi Jonathan Ingti Ken Singh Be Pachitak Chunbang Rup Singh Ingti Pan Singh Kru lapen Pidi Saratum lake Bor Singh Teron Long Singh Timung lapen Panira Matum Henlo lapen Kedo Anabang Fortum ta Semi Kuri Dengponlo Association Central Committee as I have long iltum ki nona kimia committee tum semegedeng me duponlo sintum semegedong amelong nang chetum talu sar pocho papon sarot nisor piso lapen bidisar sar bor sing teron alang tum pahini pan hang palo lapen non niltum ke dubom iltum makimia president sar hakim rongpi nili general secretary sar nili rongpi lapen nili RA Karjab Joint Secretary Sir Jonathan Ingti kan cenglok kedok pe kathe man peng kedok Karbi Police Association tiri piamelong Karjab thip abang pu songja po songja pi tumen celak pet pensin tu pini labang some papono lepen labang so amelo kacerai ponathe lam thik la kwelo ke bang bo marni awor seteme Karbi khe phan kang thur ponji phan kemi sena to warolong an hampang sai klaim nang sondo amil tum Karbi Police Association ben pempon lorang kesin tum pini ceparai ponlo apen pini la estimation keceparai pon dolam dengan sar donesor ingti non het Padmasri Award 26 January 2022 Republic Day nelang fan central government ahin pen pejir ponlo sialang ni fan labang so nongnam Karbi long rat pan ke wan pi pu bang thek konsin tum Karbi Police Association Central Committee pediam me pen ceparai ponlo sinon alang ni fan iltum kar chodam ni fan cisi cedang ponlo asi piname iltum kantuk we bang koira pho bang pu an pada co-opted member bang pho pen akimi member thapon sin iltum kadu we strength bang koira bang thongke ban pakleng pon sin iltum piname bang pajit poni koklo kardop Laso Phi Delhi rong supelong Karbi Englong pen Padmasri Hanong Ikelong dun abang pu Daneswar Ingti apan sitame Karbi Employee Associations claim bang pu bang phi do ana tumpen karchu padu damtu alangli ingtia sang hupen kachithan pona tengki ajara sonle claim sitame claim paminangji kopini longji meni puapan leke claim chodangji pukali pusi alangli pen ningje pon ngodai ta bathanangji negi manji fan leke claim leke choki kali athela sonlo claim lo man meda prote ning toy do koi nali nala ni alo sans donaji ngi claim angalun ke claim nala ning hang naji kopini son bage claim ni kopini ilong ya fansi ke claim plon de lage isa sar tho do ko so na taksi ada ko ning kang samsi da do ko da hai sita ili tu yang si ining kopini ilong jiban matha te pin pen kopini claim je ning hang paral fan ke claim plon de lage mun fi apor hol akasar ho same ini kang sabdo ko nana tu employee association tu nana tu chini je le tu Karbi along son was council anu til employee same ni tu da ka de sek same nana tu anu thang alia pan mata tepin se kam reclaim mun de se kam ke bang pen ki siba kam se jok se de lo pun ni thelong le apen de se kam silong ason sini le thelong ini ma dor khasto pelo aning asa order je polong sa thank Kening 2022 harman Bharat Sarkar ka nilmen Padmasri fan amen paklang ponlo senior ya fangsi Bharat Sarkar fan niat lo mencuru kadam pilo laten so itu Assam government persane Honorable Chief Minister Dr. Himanta Sharma Sahab ini fan tweeten gas wishes and pilo kadia culture upor dok se ada pijul karena so as magazine ke Prime Minister utale presiden utale Vice President utale governor utale all chidi sa la age la hai war mula tu longbom lo kadia khai ko son ma apene tu ami thanga pindeng do tang sumpor do lai non ke karye din tai si akhai lo ge ni tu jo bhai taso Padmasri tena jenesi all over India ta lang chini lo ada ini tu kadu ka bekar bian tila pante itu pada karcho ton itu mari ko kesane peso no asile tu was India government of Assam dan kalau tu lang tu ada tim ke sini din don panta juru nangi apa dilihin beta ninga klong la juru ka don pajirsi nama tu kan langsung kan section lo
Inglong Pho Constituency Committee pen lang make lualong arkoni phai inkorasir kebarni APH Celsius song pen mass joining ajai make mission pen kepaman pona birta kat news samlong birta nangle Lumbajong Constituency ki parlu disama lakha hini hidim timung arong pathu aklamlong Karbi ningkan kimi Catalan ajai make thang ni phai siar ni Catalan pon jia phan rada tumpen sikdang pon pomlo Lasi laso aja megalong disama lakha hini ahavar sarmen hanse sikari hanse sarte inghi apar luar disa kediba hemai timung rongali lapen hidim timung arong arat do ata Karbi ningkan kimi Catalona mai ahur kacitong petjia phansi elba tia mai pu elvin timung lapen rat cyclem bangatum borsing ingleng lapen anup dipusa atum pen kachuningri padupon ini tuh lumbajong yuti mahin pen kadok kawe lumbajong arat kido ala phal pustame itu Karbi ningkan kimi kardam pajar tola kardam siniri tum pini na bangso nang tum thengno kapachini ponok ka bangala pegno ni tum lumbajong yuti men cepat tirpi ponsi Karbi ningkan kimi kita lonje phan kecengsi dak di sama nomor 2 hidim timung Atua klamalongsi pining itu lumbajong yutiman kecengsi Karbi ningkan minggat talon sai tengpon lo asla bangso ni tum kadok kawe ni tum kacop hapon alihi sarpo pen jenglok kedoan itu kacop hapon ang kubang pitum an pustame na bangso ha waralong nang chitong run pen alira cham ang pidun dek pe busining je thepon lo pini ladak hidim timung pathua klamalong ningkan kimi Catalonji pu labangso arani ki hot mate ki sisik janglong arong tin ben stame nilitum adonarat matang itu ana phan stame lasorni anutin adon tin phan stame litum la di sama hawar tu ana phan ke litum ningarongani matang te ningkan kimi Catalon labangso hidim timung pathua klamlong si pathik pon pu adon tin lapen ke la arong tin arong asar pendang lo lapen ke Vicar asar mar pendang lo riso yang pendang lo badak citong on pusi anutin arong tin pandame pajini pon kardong আমার লুম্বাজং ইউ টিম সকলে অহা ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ দিনা হিটিম টিমুং গাঁও এৰিয়াৰ খেল পথাৰত এটা সভা পতাত আমালোকে সকলো ৰাইজে গাঁও চুবুৰীয়া ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাক আহিব বুলি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আমি আহিব আমাৰ গাঁও ওচৰ চুবুৰীয়া ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখ খালি এৰাহা চিনি নলাই ৰুগুংনি ৰাজিৰাও আৰু খাইমাথি আচাৰিলাটো এৰা hitim timung nolai ni buat filha era kisah MLA भाई माने MLC भाई माने kita pusi asa ada ane raja mari ada kampura sorger kampura kaula kampura na ane program lagi bori hado oke sinti masarau kira kasih pusi arno pai baru ya rau pai mana bo pusi juru lah hado Lumbajong yutimai hin pen patir piponsi keceng siang deng Karbi ningkan kimi Catalan jiadim disama lakha hini hidim timung pathu aklamlong kachisik kachidang pona birta kat news samlong birta nangle Mass joining aja make kapidolong APHLC inglong pho constituency committee me phu diori terang pen japonsi ingsam jin pen mass joining aja make ingsam jin pen pachun pondong Mass joining aja make along APHLC me phu JI Kathar IAS retired lapen APHLC Central Committee members atum jitong dun. Pinidak lang miglu playground along polling station along nilitum APHLC pen mass joining program dolo dak rong ner kep arat atuk pini APHLC along nang dun lap lo na pen non nang dun delang atum erong inut bahini do tangte halatum anta nang dun epo pusi nitum arjulong athema oisa tangka lagi thekali itum a death sketching hon itum a death severe wedet nangji lasila MOS close 2.3 lapen 2.9 jasemet ke lapen ason ka prekta dola lahiwa kahe no an pavedet nangji pusi nilitum dak dat labangso lang miglu area amunit atum anke lapuson si semetang lo pini lapen election hot ni tum la BJP aphan lapen National Party Congress aphan hey hui ni tum phan ne lapen
CPIML la son na tom han ke ni tum perem lapo pusidak kasi siklo kado beta la si kado irat tum manda chorolo la pen labang solam ke along ka prekta pajethan bom lo nak posini tum pajetang lo ni jang kar benglong ar ko ni phai thong ke bar ni ada por phai ke ba por pen sojong paris ke parlu chitung lang so amonduli along kardo ma hem mate church hem kimi Queen and Art Pua Hempen Kardoma Hemkimi Aluhi Sarpo Vice Provincial of Guwahati Kurusar Joseph Teron Arideng Pen Kang Pupo na Birta Hirangke Kelvin Terang Pen Birta nang pale Labangso Church Mate Kardoma Hemkimi Jack and Angela Reynolds Potumsi Kikim Kerangapan Dingkemi Pen Kerapa Jirlo Labangso Kardoma Hemkimi Pangthir Derapit Karkli Kangthir Mate Holy Mass Sitame Padupon Adun thu karkli kangthir jut derapit kache tongdun doan kipi kithipen chenglok abang phubang phi tin choranesan chorapsi ingsam jit pen jamek pachun pon the rains, and today we are blessed to have this church and all of you present here for the inauguration and blessing of this church. I would like to thank Father Joseph Teron, our Vice Provincial, and our Superior in charge of the Karbi region to bless this chapel and celebrate this Holy Eucharist for us. When I approached Father, I approached many people, our Bishop, our BG, our Provincial. No one was free these days. All had other engagements. So when I approached Father, after thinking for about 2-3 days, because he had many other programs in his list, he agreed to come. And immediately after this program, he will be leaving to Guwahati for another blessing of another building in the university campus. Nomlom support pan Birtamo Intonic Sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Chorol hoy pokchokor jin ta nang na igar koy bong manai bang sarak thane pokchokor ong Ko pipono bong pipolote igar koy ni pokchokor luti men duwai nang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto loke bong Pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini Pokchokor dawai nang pidun tha Lada katok 24/7 open pu 0 anteng puduman Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo alon medical store Ejeng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long poniji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tami humrig non. Anso se kachini jiapan abiar kipia number along humrig tami. Denomo pit puthot birtalong wang thiklo Chokiola Police Stations ke parlu Chotiona Ramteranga ronga maker Devin Rong Parachor Anima Kropi Lapen Asopo Banghini Kedamtang Arkoy Cheklo ni Pai Pliani Apaya Pohem Hidipi Samteron Arongan Damji Pukebar Pen Piniani Yanta Apia Pohemta Lili Lapen Amethanga Hemta Chibang Tute Munit Pirtipimate Etongwet Lapen Pirtelo Echor Kachirike Kachira Priya Pat Otan Fopi Kopuson Penone Tang Kachepong Kachinche Gabi Pinpen La Pusono Kopai Detang Logoni Devin Rong Parachor Anima Fopi Metanga Hepen Mepi Nipo Hep
Lingkan sekpen epong kijidam jupoman uso cipukon ngaman kedamtang ar poetic group ni thai piani anardo for chokhilapen dipu kachiringa pasalo chethapuno kedamji puke hidipi apia pone nangke hemholor muneng thunur pusi ahama sarapan thanteka ngaman anjara panta bas habdulpen kachet thapanamta tutulo bota apit punpon bomta fun susopte Nini thomata pun suisop cekajok hidipi ahun ko hematan sididam. Boka hatatat na beterjok lahok itu ustak withanga hemalo kacibang tutiapan animat kong iatjok dibin rong pan tapen atuna rawatu pen kacuning ri patu. Animat kong iapan ketek longa bang ring sidamen 9707938945 alamarong kini jiapan dibin rong pan pen cuning Sonne Diben rong phar. Diben rong phar. Te nangli hem sor men tu pen si hem pen bar plot lo. Ini hem sor ke kidam sari tarik mangor bada ni. Di hem pen kidam ke nili sar pisor Abraham dam di pusi na than tikang. Kasi usu tap ponde. So to ponde. So ko narta bag lo ko. Kan pli lo di. Pining. La so prana tum hem si finanso mo je bhong peni do ma. Ave. Okay. La ilimu tanon ke hem ke do siksak lo yo innovate lo ke lang litum no hok le do sitami ke wang ye pansi ni hin pen tami chuni ridun lo pen aku ni litum sitami non chiri bom sitami ridun bom hitami non anda ke theklong le delo lasi no hok le do sitami hem ke wang ye pansi lang do pansi ni rilo nala ram terang arong pen ni litum ka chinghon amu ang achor mate ni lineng ke ladak hem pen dam lo ha ni ong ni li ong ni lini hem dam ji posi hem pen balo stame hala der ni li ong ni lini hem stame ni li mu bang chiri dam lo bom tame long dam de delu lasin ni li tum la dek ham chiri bom setame long de det ajoy ni senang li tum apana ko nang ka chuning ri thulu ham phang to pha hok le do setame ni li tum apani ri pitha posi nang chuning ri lo Mahamaya constituency angkang Hauragat LA mate MLA Dorsing Ronghang Ahin pen Mahamaya constituency aparman kapanong pipon ice scheme akimi along ikisom lapen ketang tang ice scheme along ingpu pipon si Mahamaya constituency radapan aning pathetika ar koi ni phaing kora sirkebar ni MLA Dorsing Ronghang Ahin pen Mahamaya constituency lapen Korkamthi constituency angkang Humri damsi MLA scheme pen kapanong pontang ice scheme along ingpu pipon lapen MLA scheme pen kapanong pipon akimia scheme sitame long ike somasai tengpon lason si Mahamaya constituency ke parlu Mahamaya than mate mandir ke jamatowar asam drasan scheme pen kaselam pon tangalong ingpupon lapen Mahamaya thanalong kipipon open lapen halapu MLA scheme pen akimia scheme pen Anganwadi Central Sildharampur Hawar Jorterona rongolong long e sompon Lasosi Mahamaya constituency angkang penangan kacing turamu paklangpon lapen non kebangji MLA scheme pen sidame unan kacira patu pontu jilang pusi MLA Dorsing Ronghang pen kacicak ponalong Karbi Autonomous Council IM Lunsing Teron lapen tim Mahamaya constituency ahin pen kacuru lapen kurwang tu pajirpon Laso mailong manpeng pen kecitong dun MLA Dorsing Ronghang Karbi Autonomous Council IM Raju Tiso IM Lunsing Teron Mahamaya constituency VDC chairman Rajas Teron Dong Mukak Municipal Board chairman Biren Teron lapen kontraktor atum citong dun Pini Karbi prime time berita ke lepon sikang toniglo domi thak mi kurang thu